أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوني نعماما نانجري ريما أغاتا ودنجرانو أرو أغولين لخوه وتنغان دانا يغمان دا يغرما وكوين قرخران ديو كتا سكه من تنغا قرنقل يغم أبو بكر حيدرا وكوين مغسري نعماما na aya kumpili sukuni manyarendo hokase oy suka manden kunyini wotin ya rabbi arna khairi yo suka mandenda arno suka manden kanda no qanano sturi ya rabbi arna o sagonta woradna arulagara arno kisni iblis la'in toranga ya rabbi to ampon hante arna kenkino to noronte arna kenkino ya rabbi ana to awsabatin dengino suka mandenga o maremu o wala laqike orni dangitay insha Allah wara wara nokube orni dangitay na sa'atarun gama o maremu kebe gani kahirnu kuy igara tirnde hohonya igara Allah haren tirnde hohoya Allah haren nemano kisenga kama asuko humanten jabunya reality nga asuko humanten bu iyare ma koma ga komowe wara tirnde nanti ana baitul maqdis ken masjidu iliya yoti kenda zulzalem misre tana maangutu idangani Allah hare nemano kisenga kama ken karanyi nan same ke kane amadu mikene baitul maqdis makan ko nyimo kentu kembirenga ara misre ke maangutu sayyidina jibril alayhi salam Allah ra kenya mari nan tana misre ke imazimutu Allah wara ya gimre keta au kamana maangutu komi imenu gawo atu mobe Allah hare na su maangutu iti maangutu ke on suro ka hike aranta yana akhori hakarenda kennangi halle ugaratin di baka setu bemi kunga yikilendi Allah harenda kensu komande mankutun kira wa setengari Allah harengara ko mobe ira setu kutirndi kembira nga setu kuti Allah harengara ko moyi mira jabun kini ke mori kesu komande sabate halle ite tunwa jabu ko on suro ugaratin hoy ara jabi ka tunyi me hike aranta yana ora ko inandi hike kahirinu jidi sanguntawi silaminu yugonu jarabi tay honu dalla ara sikanga tengara silaminu yugonu idalla awatendi amakata jarne honu ime kumurti na muslima woni hono no kumurti na muslima woni honu wono ara kun jidi limanankawi kunda ko inanti angara wari Allah gara ke hi karkarante nyara na wutu nan yata baitul maqdis nan tla nan yata kamundi na arjana koye na jahannama koye kinga koye nanti sirani aro serun kutuna lato me kemira ar hokkahu kulli manan kauma kemira kun seru kun yumanke ken abubakar siddiq al-ajal radiyallahu anhum ajma'in kemira nga serebenu gratondi kun su komanden kana gen abubakar ay ora koye nanti omarem ke hi akodo ka himbe gara hime sabati ni radai sika gandar feo ken qur'ana yime se hakama na sura yime togon sauke tibita ma anternen suratul asra wa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ila akhir alaya kemira qur'ana yime se akama na sabati ni kemira kebe gani bitama anterne ke sira sugana sikari kinga ko ini nanti ambu islamaun paze qur'an ngara ho sabatindi sira be gana sika kendi anya wal mamaya kemira ambu islamaun kemira nga sika suntari anya kennangi halle ko hinu suka humantenda ngi halle sa Abu Sufyana aro makango ira vazi wonya nandiga shami kirani Allah haren kibaren koni asankro bangin sui kebe gani shami
hankamanga kene Hirakili kena yara Allah haren kibare mugu keta ara i polisunun ara tikuna ndiga arabunu ku voyage arabunu benu abu maka na voyage shami tundiga Allah haren karungi warga serebero Allah haren antinda qatiya indiga kelligani iwo munana Allah haren pintirndi iro kenna utul lakharo laqi Allah ranya polisunun ndiga voyage nukuro mena ma iwo Abu Sufyan riga na aruf sabdantanu kemira nandati ya Hirakili nokuwa kingani shami tunganyugonga birambe ga kinye Hirakili ara tirndu yugonun jonko yai tirnde ke awdantanu baka Allah gana dunga tayo wana kinye kinga atinga ora kemworno tirndu kurni wala ka omra dunga ni kebe Abu Sufyan yere Hirakili agara tirnden jonko Abu Sufyan yaro Abu Sufyan go tirnen jabini ati Abu Sufyan na lahidun kiniya nantinta gare kutunira ati Abu Sufyan na lahidun kiniya nanti inta gare kutunira Abu Sufyan qahanara kella hidun kinai birambe tirnen jonga ko Abu Sufyan Hirakili gana Abu Sufyan tirno hohoy Abu Sufyan worno kenya gendi na ko ati Abu Sufyan imeti kan pa lahidun kinai nan dinta gare kutunu ati gare ngaben kutunu ka igana miri lahidu ke ken sawabura ima gare kutu ke kota ira Allah hare ma kutu sukoni iwo himbe mundo inta himbe mundo ira suko iya rema kembere nga ma kutunu kusu tirnu kusuga jabi Hirakili kingane shami tunga yugonga ati kunati Allah ken nabi mi ampegara kebeko nago kununga ike tansa ondempai no khube awni nomara ike tansa ondempai no khube awni nomara kyan Hirakili me palena kembira kira Abu Sufyan kira a gere-gerendi nanti kun makanko hin koro ikun yimera ma har shami hankamanu kun sugo kuma nan kanu akhbarenga kembira Abu Sufyan kawo mosiri kembira Abu Sufyan wo munana ma ankutuko himbe ga Allah haren to gombono nini Hirakili dangan kembira Abu Sufyan ko sanditi aywa ti khibare gono ke ko ninda ken ko nara awa tunun nanti ahimbiti hakarima hiya itel ken khan khibare ati nabi nyimeke taw kamana za'am tanko nanti ikebu maka urubane na libaitul maqdis re nantlanan sage ken urkutere nane sawi tainga mana yile makare Abu Sufyan gara ke ko ni watibe Hirakili ti tele aymana ke kagarawa Abu Sufyan ti na'am aymana ke ko yero Hirakili ga wajabun kini kennayi baitul maqdis himenu go misire ke qidimandanu batanu benu gawa no kingani yahudiya mornuwa aw nasara mornu kembira ra qaramo khore gono ken kusandi Hirakili dangane ti ke wuro ike bu kesera ti ke bu asera awuro ike bu asera gili kinga Abu Sufyan ri ya gen da sakendi tol mage diame ke ga balari kema Hirakili ratini telange bu asera tel anya kamo kembire nga buti aya genga anna o qibaratai ken no usui nasara moriketi ati Hirakili dangan ati ikenya batini misire kedi kiyani masjid Iliya misire nga hono goti Zulzalem hono tini masjid al-Aqsa kiyani Baitul Maqdis ya kembere ati ikeni batini kendi ka ikenya wurosu imai saka maganta iwo laqu kusu texe ikanyi laqun texe wurosu igana saka wara khensu ko manten texe ni so texa tike wuro ikira laqun su texe lagabane wono itu ken texe makata ira feren sunya amakata texe kembrenga iga makata texe idgaro ikapalle mumbate iseri haqqe begani misiran qidmanana idgaro kumbate isuka manteli nankahu bahe kereti wa texe amadunga texe nga kembrenga idgaro merengoliano bate kingani tagunga kembra kun hanari ni feren suka manteni Allah kamakata texe kembra igemari nanti na tono sayile ngara kare unara hay kembra yigo keti kingani yahudiyan karamoge walman nasaran karamogo ati angara wallahi ke makata texe parce ti misire ken nabiyumu misire masjid Iliya tin nabiyumu misire ne tikembere ngati lahi kenta kontono texe few magantanyan nabiyime wara tikembere nabiyime wa ornire kemira ra kenkoni ura kemira wallahi tono sanki uga sanki alla ranya yilenga kare tawundo merangol nyanganu li o kati bahege bana kusaga tere komi laqabe ganya konto texe wuri antini kembe
akusa ga tere nweri a kenga ya wati be yahudiyan karamo kera tunanti a igara digame be ko wuri tunyen anyan nabi me wa kemir nabi me wa lere wuri kemir nga ango hamana attatenga girimpena yonyino yakusa gara botenga ri ken girimpena sena joro gari kitenya na gireke boto na burakhun sitaya kemira buraku ke sitira kem boten to gireke yakusa gara kengari a kemira ira tunanti wuri khoni hoy wonyere ire gireke tatunga ira dawa yugo tabatengari dawan tabaten gabo gireke tade koy buraku ke siti gireke buraku ke tabate a gabo gireke wure koy buraku ora koy nanti amma ngudungo mobe atanu no dawan tanu nan kaba kaya ala kheno haramare menya ala khenan kaba kemira dawan tabate ken gabo gireke tade a kemira gilikiga ko bane yahudan kalmo aro hira khili suko manden dan kana wonandi Allah haringati irire ja to ngene ari masjid iliya urbane nan tlanan sagi kya ke diame balaka hir nuguri abu sufyan rasuma igana ke koni bane Allah rempi ato kusa bugiri ja ke ma won Allah haren dalun sabatini kya ko inin nanti agara diame be go to ngene a kimra abu sufyan agi ken kose parce que anyi munda Allah haren to nan buno kemba yan sawabu na Allah haren wurewutu bo kenna ya halesa o maremu kiganya wurobe ken bitama antenne ayi lankara ora ko yinanti bitama antenne ke noni allara tankarage faransa lakini Allah harenga nemano kisinga kama bo faransa luku allara asawabu sire ala kenya koy sayyidina Musa alayhi salam asabu sirenya kenya ora ko yinanti asagante aga kiyen musai agara ko yinanti a Musa khibare nanti allari ku tankarage faransa leri mantonu 24 noni musara ko nanti kenan gaba mo siri amantonu kurantara kembere to hobbakay honne magoni lagari faransalu karagiya kembere nga Allah ga taala harinda tana faransalu karagi keriga ari mantonu ti serebe gana anyana timani kembere nga tangrage faransale baraji kenyo kina faransale su barayu tamyo kina kembaten ati na sabunya sehenta haragin ikema igati tangrage faransale ira hobwe golle mangene kabraji mange kenyi moni im hobwe kembere ken sale kenya hayni jope bitama anterne ke yilankara salahanan bire birambe tarugum nga ko ni tibirambe kenga nyenge wati bera zawali kenga nyenge honne na sawunya sowan bire angayi ni sirahu ngoraro kenkena bangi kembere nga odde honne ma sirahu ngo komasene nanti wo yilene ti kenga nyenge sirahu nga to yilene komi to hunone mpake wati bera azawal kembere tikenga ati tisena jibruri ata Allah arenda tanasirun kawmame kembere nga salle ke awrni jope kinga ni salle kurumba ke ora ko inanti nan same ke kane Allah harin sallini aro sahabanu ala millati ibrahim diga kille soba arakanu hilli wuro arakanu hilli unike nyana ka Allah harin me salle karkarante kemba ni kine kini faransalun karagiya kembere nga kenya hayni jope targu gumunda ko inanti salle ke a jope salhanan salhana kenya ni salhan hananga salle be ga farra na wala reni mantonun kama kemira hana ken salhanai kemira ti jibruri birambe kiyenga nyenge zawalunga ati jibruri ati Allah harenna ko serunda ni mon suron ti sallenga kemira Allah harenna ko serunda ken ko ta misri qille mayari qawni serun qille ta qamo id as-salatu jami'a na sawabunya misri qille kello salama wandi madina ntaganyari birambe gora madina misrin sigini nantla kemira misri khille alara seruntu ina qomi ken qisango ornu mawe o makin kena qalla gana dungatay awati ngana kinye ora khemorna inshallah ka ke wati qoni unyitin as-salatu jami'a kenno qusui ila serewala na gango ngatu as-salatu jami'a sahaba no ben go qurayni kenno qusui kun ka homa me na sapan sigini ila sapan tlegun wata Allah aren sigu kane sena jurur sigi Allah aren kane ka kutuku ya ganda jibril ya qala haren ko ya gawai kembira Allah hare hadisa yono Allah haren na kempa disa ko yireya Allah haren ti sallu kama ra'aytumuni usalli tiqasalli qumi aga inga limo wengo kuma salli tiqarin sere qumi ay me ya gahinga wasu hay qurebani di kembira ngana himme ya ay me na Kenya kenno qusu jibril sigi Allah haren kane Allah haren ko kuma jibril sere sahaba no ko kuma Allah haren sere targu munda ko nanti ura arakanu hilli salli na gundo na kun arakanu hilli ke awucengi lohonne
kembirenga au cengi lohone kendi utaw na tahiyan kara kempale wura arakanu hilitana sali kembirenga kema hillo hanake baga mana hillo hanake kengilo dina hillo lagareke kaira suko mandenya gundon yaro woni mera as-salatu sirriya kingani gundon salinga kembirenga salamu ngare jibril diga kembirenga amasage ma sirahunga kiye an sigi damai bane su sirahu kiye isigi damai kinga atinga sa jibril hila kare atala are na sarun ko mame kenno kusira sere wala na salatu jami'an koni sere bengo qur'ay ne kari ala are ndu nyamar nan tun sigi aranga o sigi aranga na sapan tlemuli ala are sigu kane jibril kana sigi ala are kane kemirenga woni la saran salle ngana jopa ka kenya kanga ati kenya sira besu sirahunga kiye isigi damai besu sira bane su sirahunga kiye isigi damai kemirenga ida koy nanti jibrura arakanu hili salitai hilo hanara kengilondi kempalara hilo tanasali kembirenga hanan kungila dina lagar ku hiliya kembirenga kehana ya gindon salle ro tikenda salatu sirriya salebe ago gundono kembirenga ira salamu wara watibe jibrur diga birame kenga kenu bane jibrur sagene kari kenga kenu bane jibril sagene kadi kemira ara serun ko me kadi nanti na salatu jami'an ko ni kemira usigi sapanga jibril sigi Allah haren sigi sahabanun kane jibril sigi Allah haren kane kadi ira ko nan tara ara kanu hilli salina kembangandi kemira ara kanu ko hilli umadurangilo nya sura depo Allah haren kunya kara ken Omar mora ko nanti huturu salle Allah ara gara jaman sigindi aranga asigi kana jibril ka kanora ko inantar arkanu hili salli na ken karangen bangeni kemra kunya sura depo kempale ara arakan bane salli na kai na ken karangen gundo kembere na huturonya arakanu siki kempale jibril dia jaman sangi ken nanga hale birambe kiyengana khanu woti mbira ashafaqul ahmar shafaqud dumbe birambe shafaqud dumbe kenga tunu jibril hila qari kiyen kanu hale sudron salale shafaqu bi hay baka kangana ni kenga kanu watibe jibril gari atalla arana jaman kahumame kenno qusu jaman ni monsro ni Allah rende siginde aranga kembrenga usigi ura sallen sigindi kembrenga sahon salle wonni ken jopa kembra wara arakanu hilli salli na ken karangen bangandi na kenya sura naanun ko kempale na arakanu hilli tanasali na kenya fatiha bane na ken karangen gundo kembrenga salamu ga wara watibe jibril ga diga jaman sangi kenna ga hale birambe fajirin qurayenga yingi jibril hila qari fajirin qurayenga boge jibril kembrenga atala harna jaman kahome kembrenga arakanu hili sallitiya arakanu hili ke isu qarangen wo bangene war kenya sura gilunga kembrenga iwadni kubenura sura gilu ala kenya kunwa mufassalatun sura benu gilenga hedangi hake wote suratu mufassalati don ala kenya birambe salamu nga ware jibril diga kemra Allah haren ka jaman sangi ken kota hanan kallenga birambe kota hilaninga kin sahabanu ndi monsrondi birambe kenga ken zawalu ngasa sa Allah haren ni monsro sahabanu ndi monsrondi rasuma jibril woni wati qasike hilla qara jibril qamari ken wati qase iri monsrondi dallata gunu uga salli wati be daru kendangi ma sirahungo kene isigi damai igara lasran salli daru wati be ken atinga kiyan sa jibril ri ati jamanan kahome arakanu hili salitiya na kengilondi kembala hilota na salitiya na kende hundi kembrenga arisunya gundon salen keni bito hilanin kota qari birambe sirahunga kinye sigidamai watibe kembrenga salamu ga wale jibril ga kembrenga amar hila qari keta masrahun kuma sa agilono kembrenga sirahunga kinye sigidamanu hili bane su sirahu kinye asigi daman piloi kinga nya wati be jibril hila qari jibril gari kemra ati sarunan kahome ala randa sarun kahoma me kemra wara arakanu na ati tanasali keni la asaran salenga ila arakanu na ati tanasali komo gara ko mobe
hana ira kengilondi dina hilo lagaringa kemera suka mantenga gundondi kemera salamu ngare jibril ga diga Allah renda jaman sanki kemera keni la asran sallinga kemera kebe gan huturon sallinga bito hilanin kota kenga kanu bane ari bito hanan qalle ar bito hilanin qalle de france mawre kunno mena ga huturon sallin bito hanan kenga kanu bane ari bito hilanin qahane kenga kanu bane ari kemera ira jaman ka me ira huturon salli salamu ga wari watibe kemera ga udiga juru sage jaman sanki kemera kebe gan sawhon sallinga juru mari ma yodni himbera wuron tagani sikande hana angana wuronya erno tamiro hilloy kembirenga tamro hillo an ken solution tunu an nagato awtunu baga ken kemo geme erno nati komo hayke wati be angana 19h 20h 21h 22h ngati jiruri kembirenga atala arna jaman ka home kembira jaman ka homa me ya ka homa me wati be ala sahon salitiya bito hilanin ko tan kwani ala sahon saliti ari 22h yen ken wuron ta ni sikande hana ana wuron ta ni sikoi ta ni sikande hana ari kenri kembira wala sahon ga sali wa salamu ga ware juru diga jaman sangai kembira nga bito hilani hajirisa jurur mari ma kurenga kuti pampara kuren kuti karan ken kwani mabu kuren kuti pampara an serenga lina famu na yirame bega wai aywa onda ya ranga suka homanten tunu qurayng awina qurayng du wodni wati bera waqtul isfar ya wasabange mana qurayng gudi pambara kembera juru rikenga ati qarani ken kon mabu kembera ra soban salitiya agara soban salitiya salamu ga wari wati be ayile ni jongo Allah harenga ati Allah harenga ngani nemano kisinga kama ati haza waqtul anbiya'i min qablik والوقت فيما بين هذين الوقتين atike wati bi haitike ani nabiyumu ngatinga isalu atinga nan same angen kane tikembere ngati wati aw ku hiliro mena ha daru qalle aro lengi qalle wati mo kuro mena kembere wala ko inanti ko tahananga zawalu kenga nyenge banari ko tahanan sarana kembere ko tahanan la sara kiyenga kiyen sigidama ibane sira hunga kiyen sigidama ibane ari ura la asran sali kemra ahutro bitohanan putro kiyen kanu banari kemra nga sawho shafaqidu menga tunu bane ari kemra nga hajiran kurenga boge banari kemra nga bitohilanin kota zawalu nga mari ma sira hunga kiyen sigidama bane besu sira hunga kiyen sigidama kemra ura salanan sali kembirenga lasaranga mari mabesu siraunga kin ansigi daman piloi kembirenga ari ura lasaran sali kema huduron koni sansema maro kendi kenga khadu banari bito hanando bito hilandi kembirenga sawho amari ma uronga kin taani sikane hananga ari ken ura sawhon sali sowanga bito hilani sowa amari ma kurenga kuti pampara kurenga kuti watibe arai ken ngoni mabu kembirenga ari ura soban sali kemra ti wati ngo kuro mena kemra ku wati nuro mena sa misiren dungonu kunyi ma wa hayni na wati wo karan kare himi go kitene kuro mena kemra na sal nan gemu kendi na kenya wati nga kemra wati ken gemu kanni ka ana nyana kuro mena keda sirbe gana isal hanan sali zawalinga anda salhanan sali himi gana salhanan ertan de ka wati naanini ana salahanan sali himbe gana wara wati lagaren kai ana salahanan sali asuka man den wajjatene salahanai kembrenga aw kemori o ma me jiragi salwati nundi Allah harin sali wati ku hilli suri jiru tlana karan nanti al wal waqtu fima baina hazaini al waqtayn ti wati ngo kuro mena sersu gana sali kuro mena aw kuma ngara sali iwati kembrenga kebe gani faransa lege tangrage faransa lege alla ga honan sira o kama na sabunya musai nan dikenga he tangrage faransa lege anga ya tani ni 24 no mena anyi geme tambilero miltunu segisu salibane yana tambilero miltunu segisu salewo yana kemirenga o mai kata golini komi sisa o hay golini mobe o mai kata kengane wuroni nampagu komi sisa o hay kengane mobe kemira Allah neman di okama nan funan sira o okama karasa wulo musari kemira otini ya rabbi yalla Allah ga noro musa ka huma me arjanari insha Allah kenange halle
Allah hare nema no kisenga kama ke salle Allah ra koye nanti an nagasi golle nyar kabrajon woni kengi baten Allah hagra place mobe kenga na bu ile ngana karebane o salle o salin kemra keno sala nan do mena kenna lato Allah golle gaben yana kendi kemra sala nan ngana ken aw salle o salin keno la salan kana ro mena sagara ne o kendi kemra aw la salan salin la salan ngana sal kharalo continue an golle nga keno hutro na sagara ne o kendi kema hutro ngana kenga kanubane urongo le hana ke wona sallinga kembe wana hutron sali kembe apre o sawhon hana salini wana sawhon sali sawhon no hajirina kembe nga sanken sagaran lateni oro kangane nan paw oro o hajunun dabarni ken nondi kembe nga Allah honan siraw o kama na place na ya ke place mori kembe oti ya rabbi atima mosire arna kenya oro islamin suka ho mantenda bo kenan ga hale ke watinu danga halesa ora koy ora kanya katai nanti umma Khadija sayyidatu Khadija radiyallahu anha wa ardaha akenga fati aro Abu Talibi isuko hamanden fati wati bani umallatume ora koy nanti sirebe gani Allah haren tangana selanga kina Abu Talibai kemra himma ya tangana kanondi kini Khadijatu kun su hamanden fati umallatume birambe kungoni ga fatisa qura illa khaymi kahirun dai wala haren torno mobe ga lingara ma Allah haren ga odina taifa nanti wara solso mundai no ken koto dina maka kalenga wala qomi wara ken qisan sago atarun ga mamowe kemrenga Khadijatu fatihale Allah haren da wucenya ya haren tama wara ko ina da Khadijatu fati nabi ni maun sinu tamuni Abu Talib khana fati kenri bu Khadijatu fatihale Allah haren da wucenya nayi ya haren tama ne manu kisenga kama ara sino tamuniya na sino tamiro baneniya ora ko ina dibita ma interneke kenya sino tamiro baneni kembira ken surayin yaren ta Allah rema ne manu kisenga kama kembira ira ko ina di tamro hilani no yen sa agara yare honora ko ina di tamro baneni ke lagare mange tikenya ni aga yare kembira yare ke sababu ora ken woni katikenga na wala ora kenya kata tawe yare ma sauda to agara kenya yare mobe ka ora kenya tawe yare ma kenai awati make hina na sawnya bita ma interne kenya nai yaren ta Allah hare mare Khadijatu fati amma yare to hina kembrenga yarute asabunya khamo kan sababun bugari Allah hare ne mano kisema birambe Khadijatu fati halle ara sinebane walma sino hilli walma sino hilroho ara kenya nai yaren ta ma sahaban so haminitai ka Allah mala kutunanti iraqina ko Allah harinda karanyi ahamingo sahabanun su kahumanteni aranyi ahamingo sahabanun su kahumanteni birambe ga to kemo gorisa a kayero kengo kene Allah harenya nemano kisenga kama a domi kuini sena juru worna kuyukeri haridin ramengo sena juru ma hadirin rameke abba mayani kemirenga hadirin rameke foto yugo wa noni woti kena saura yugo wa noni jibrute Allah harena nemanu kisenga kama tike iramen arakenwi na hay saura be hay ken noni kene anya kanya dunari wa anya kanya ni lara aljanari kemre Allah harena irame kirga narakenwi na hay arani Aishatu radiyallahu anha arani kenya saura wari kenya kuyinyari kemra kenya wuruhana wuruhilanen qahanai Allah haren kuyi hila karna jiru wari kemmo baneri hadidin irame ngama saura nga non jiru tarana irame kira kanwi na hay kemra agana saura be warari kenya ni aya khenga dunari wa aya kenya na arjanari Allah haren dar kanwi arani tuzuru Aisha saura nyanari kemra kenya bitu hilandi wurusiganen kana Allah haren kuyi na wari kemmo baneri a kemira aga timeta su Allah renti ne Allah la murengani awurni ta sawabu ne Allah la murenya gani ta awurni ta sawabu Allah hare ma hukko sirra ka arake war kuyindi ta suko na temeni me akaw ko ni nanti nabiyyu mun kuyu keni wahayi nabiyyu mun na kuyi akoy wahayi ga qiya yuguno sir sambul nun ku tabara kemira nabiyyu mun ku keni wahayi ka Allah renti ne manu kisema ne Allah la murengani awurni ta sabu Allah hare mahuko serra ke ko ni ranyin sahabanun su ko mandem paminde ngoti Allah hare nya ayawuma ka ira kema kata ko nara
kembrenga sahaba yagare wono woti kenda Qawlatu bintu Hakim ko taysa akenya ngiri nanda kata Allah harenga ati ya Rasulullah ala tatazawwaj ati Allah qihare tiyeli anta yagare yani kenna yi ara sino hiluro honya wal masine bane roho nay yaranta ma Khadijatu Fatihale ma Qawlatu yago gili nanda yake kara bo Qawlatu kenni koy Qawlatu iti yare kununga anga ini mare maungaro Allah harena aro Allah harena mare mau ken kille kangai na sawunya Qawlatu bintu Hakim akem pawan Hakim bun Hizam ke ken ka hagariyani Khadijatu ya Hakim bun Hizam ken pariyani Khadijatu ya kembira aqami Qawlatu Hawa ken kana Hawa ken pa Qawlatu Hawa ken Hakim ya Hakim kana Hawa ken Khadijatu hawe kembira Hakim bun Hizam ken parani Khadijatu ya kembira aqami Qawlatu aro Allah hare Khadijatu kilendi untinda mosiri kembira Qawlatu aken kinani koy aken kinani Usman bun Maz'un aken khanan sirai ora kendo mikadna wala la kukurna nangi nandi sirebenu ga salama o gile salama o nyimpanu aken kundi wotni kubenura as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin Usman bun Maz'un aw kundi bo Usman bun Maz'un aken sirai hilla qari sirebenu ga hamiti allambatenga paminya mosiri kenna ngale aken sirai hilla qari muhajir na unde yudi ale Madina sahaba hana bega fati gili muhajir na unde o maremu kebe gani Usman bin Maz'un ya ora ko ina ndi sir hana bega fati Madina muhajir na unde kenna kenye wa sirbenu haminte ngaita allambate nga mosiri kembe nga akenyi kun ka hanari akenya kay aka gumenya ni Qawlatu bint Hakimiya kembe nga Qawlatu akenya ngirnandiga diga meke koni Allah harenna nemano kisinga kama arayin sahaba nun su koni haminte ngotai ka Allah koni ma Allah kutunanti serengiri nandiga diga meko Allah harenna Qawlatu ya ngiri nandiga diga meko Allah harenna ati Allah harenna gani ti ya Rasulullah ala tatazawwaj Allah hare tanta yare utunu anta yare utunu kenno qusui Allah harenti tele ikena ko utunu aina ko utunu telange na konga ne atike akuza hime kini Qawlatu ti atingira ati yari kusonga na linganda auken utunu yarun korenya gana lingana auken qawtunu awren kusunga no yarun korun kana wono kembre ala harenda atini telange na kan kusonga ne atinge ana kan kusonga ne atinge kenno kusui Qawlatu bint Hakim radiyallahu anha ati Allah harenda ti serebe higallanda dina serun su ko mantenga kenga na nyime menyenga tigelle nyaaren qawno kenga Abubakar le nyaaren Aisha as-Siddiqatu bintu Siddiq radiyallahu anha ti Aisha wono tu kusunya kana linganda tiken wono kenga ne kusoi kenna nga halle yaron korenya kana linganda Saudatu bintu Zam'a kenga na wono kenni yagarai Qurayshiyani wa adam ben qoreni kenda nga halle aslamaw ali manan ka wonde motanga tigen ka hana wono kemira Allah harenti ago kemori na kilenkina diga di kilitere kenno ko Allah haran kusa akusa Qawlatu me wara aharenga don tani kilitere kenno ko su Qawlatu ari to holitani ari jonko Abubakar karai arani Abubakar ntano arani Aisha makini Ummu Urman yawno akusandi Ummu Urman dangani adi kene khair khoresa tikeni barkeya ken jonga koyi ankun kake tel ken mani khairiya ken mani barkei Allah gara ken jongo kake kama Ummu Urman ara Qawlatu jabi ati kemira tel ken kanga tela nya kamo ken mani khairiya ken mani barkei kemira aya gan kora kemira Qawlatu kitena diamen ya ango ati Allah harenya ni keki nemano kisenga kama nandi ale nyaare Aisha illa mundu yawi kenna kusui Ummu Urman ati Qawlatu dangani ti ahawa kina Abubakar ntaire tantauna du anta adalana orni Qawlatu taw ango hamana bana Abubakar gari
kemira umuru man agara qawlatu agara dame be ko umuru manda asage kemira abubakar da ati ken khair khore ken barke ya ken jonga koy kake ken abubakar ratin tela ya khamo kena kidena abubakar jabi ti Allah hare ne manu kisenga kama akenya ni ke qinanti illi ale nyare aisha illa mundu idanga ni yawi ken no kusui abubakar ti tela ogeme Allah hare ni ke le nyare nyarwa na sawunya kana bege wike menyenge bege wike dina ta hons ko mandenga ken Allah hare ne manu kisenga kama tel ikere me kembita Allah hare le menga abubakar aro Allah hare kanau abubakar me qonira qoroni keta na yakoy qati ma keta na yakoy ikere me kina Allah hare mere me ken no kusui taniga Allah hare tini tela ogeme Allah hare ni kere me nyarwa igantinda mowe aro imar maungo mobe kembira qawlatu sage nanga Allah hare tini ti abubakar ti yala oge mani ikere nyaare nyaarwa tel kemita nge mel nyaare ngawa ken ko sala aranti abubakar ne ke marme islam awni qa oge me ikena le nyaare nyaare sharia ni bas ntakinga ken ko su qawlatu sage na ken saw abubakar tarongama bra me kenga saw abubakar tarongama ja ken nay lahidungo aishari hora lahidungo tu abubakar ran nanti iwo munana mundu ire nyugonda kenne koy wadi genda al-mut'im bun adi do ma akhbarin koni ora khenka ta qisan kembirenga aray ke layrun ara abubakar na ma abubakar hakaranta kendi kenne qusui umruman ken aisha mai ara abubakar hakarin yankandi tele lahdun tangendo al-mut'im bun adi nawa kenne qusui abubakar ti ati qawlatu ratan tauni du iworni sasa kenne qusa abubakar ritu hulitani ari jonkoy al-mut'im bun adi kana agare jongo no adiga Allah ranya arayin almutin bunadi aw tawni ikanoni ariremu kenno kusui abagare ro kani bane yero agawo iri menya ngoni kenno almutin bunadi amira abubakar gemu ati abubakar dangan kembrenga ngenyi gara lehru mutana nantingo alle nyaare aisha ngamunu le nyona ka esgeo ngena le nyaare ke munu le nyona ese ange ndangere meke yilana baka odiya kileger narun islam awndwa ore meke agana aisha nda yagai ngokana ange na mara yilla nambu odiga kileger narun islam awni kinga ko watibe abubakar almutin ibn adi jawe tikemira tele ama yana kengowa kemira ora kende amin saga ni me abubakar sage alhamdulillah abubakar diga imenga ni kebe purke inatu almutin ibn adi gara dame beko awa sowenga wa manta sowenga kembirenga abubakari ari sabata ran nanti anta almutin ibn adi sowenga abubakar ni sirai agana lahidu mutu aw lahidu ke timani anta dunga lahiru na monori bangya ken selmai har kahira wona abubakar ma lahiru bononi jamu salama won kembirenga asayina daga ta qawlatu bint hakimiya ati kembirenga hare wala Allah harenga tali fasarabnu lara sirbe gana yare murunu anyi ma allini walma andan sirun worni ala kulli hal anyi ma kono kapai kemrenga yawun khibare ken wadani ken na kusu qawlatu sagena da kata Allah harenga wati hinsu ya rabu abubakar imeti tanan kinya ken na kusu Allah harelli abubakar kara kebe gani kinnen khibarunga kendangi iro mena kemrenga ura aisha siddiqatu bintu siddiq ira aya gunyetu Allah harenga nemano kisenga kama kemera rai aisha wungo sinotumi aranya wungo sinotumi ka kebe gani na lotai ala hare lotai kenya madinan ta ganyari kenya hijran palle biran ba wunga kin sino kabi ala hare lotai ora khemoni kinga kata kan inshallah ka kebe gani kinden khibarenga kendangi ala hare ndo abubakar na kemera ora kini qaranya aisha wungo sinotumi ken suga taw qare watibe kemera qawlatu bintu hakim agra hilani be koni ken zam'atu kengani saudatu bintu zama kembirenga aritu hulitani ara kenga kursin jopa kembira agadiya saudatu kara kenga atinge muti hijunga ati arani saudatu akhiyu agranyugu kembira ray kunsu dia hijin quraindi qarani asara hawe arani kengu lato kembira kellanta ara hijin quraindi qrisagun sawabura kento kandi kembirenga kebe na qawlatu ya atlemu saudatu imai ati saudatu dangan tele keni mani khair qore keni mani barke ken jonga koyi angi nga saudatu saudatu de tikemira tela nya khamo kan khabar wono kemira kitena iri menya anko nanti Allah hare nemano kisenga ma akenya ni ke nanti
illi asagan tarun kama nanti wa munana mundu yagundi a kembira kelu saudatu ra mosiri saudatu ti alingira adarima wa iwari lengi waru kumani ka ti sarahaben pai anda mo ngoni isarahabenda kenno qusui qawlatu aritu hulitani adiga kata saudatu sarahabe islami mai ken sabura qawlatu ra kunyi ti jahiliya kunyi watinga jahiliya kunyi di monga amati assalamu alaikum na sawabunya salamun alayhi ya kama sirabe gati islamiya antage me ana salamu warakin kama ken sabura madun salamu wala kama kemra gara kunyi le warai yu khasagati qawlatu dan atel koni atike qawlatu yani kemberenga ariri men yaranko ata Allah hare nemanu kisenga kama ken Muhammad ibn Abdullah kenya ni kaqi nanti Allah yare saudatu illa mundu idangani yawi kembera kenga ko watibe kebe gane qirsake ken saudatu hawai ken zam'atu ime ati qawlatu dangan tambagara kaygo be tonko a tikeni yugo ai ser qoreani ser sirani wa oyme meyani ser qoreani ser sirani wa oyme me ken wuren khangai dambe gumani qomi okuyme dambe gumeni qomi okuyme kemren ati yo qasage de qawlatu dangan teli anda sawu amin nyaren taronga mawa mana anda de amen ko saudatu rawa qawlatu titin na'am ijonge saudatu yayi ira akara ata gemiya alira agemiya kenno qusui yo qasagati ata qawlatu dangan ta na saudatu mi qirikatiya kenno qusu qawlatu ara saudatu qirikati hawai kemrenga saudatu khanati yo qasagati kiyan zam'atu ati saudatu dangan tikebe gani muhammadu abdullah rame tati iwo munana mundu yawi tele an wadungene ina nyarindaiwa kenno qusu saudatu ti iwo dungene na nyagai ati zam'atu ti ati na sawabunya kebe gani muhammadu ya haira yugo be tongo ti ser qur'ani ser sirani wa dambe gumani kemira an wadungene alingira kenno qusui ati zam'atu kani saudatu hawai ati qawlatu dangani ti hare wara Allah hare ngankinga kenno qusui qawlatu sage nandiga kata Allah hare ngana naqbar sa'atarungama kanan same kenkane saudatu wa koyni od ora kenno mi katna inanti akenyi ga yagi nan qaso anya yagi koy wadni yuwabira sakran bun amri as-sakran bun amri saudatu kina hanan kenyi sirebenu ga hijre tahananga nande habasa ari kina akendi kina takenyi kendi igunya ga hijre nande habasa birambe quraisununga la unege nanti igra harun arran qomora khinka tikinga nan qaso mobe nanti quraisunu nantu salama o isuko manden to kala arembate kemira kubenu ga habasa usagenali utangara waroga bugu maka no hawan kangara asuma nani quraisunu ga mega dunya salama to ga bad nan salama o kemira ati to imento ire kemira usagenali utinto halim maka uratu nanti ja urunega kemira honu sage nande habasa honu tukunta sage ni kun Allah riga na lo maka kemira sirebenu gora Allah riga na lo maka as-sakran bun amru akemu kundi kemira aken ro maka ama awuce ma Allah to qari aken fati kemira ga fati saudatu to yuwonta ma kemira ahine ya Allah harini mu'siri neman dokte senga kama kemira qawlatu sage nande ga diamen ya ko ni Allah harenda nanti ira mo ko hawara hawenti ina hare waran anyi melli kemira Allah haren girnali kebe gani yagon kibarenga kendangi saudatu hawa kenan zam'atu aro Allah harena kemiran ura yagon yetu iro mena ka Allah haren gari nemano kisenga kama agari ara saudatu wari arani jote entu saudatu yagana ara saudatu ajote ndeni ana yagen ardro anga tunun nda ajote ndeni kemira Allah haren ti saudatu dangani atil manin kamana ampamini kun manin kamana anjote ndi a saudatu ti ati kema jote nanti ampinta lirare tanginya hilli kira lengi dina ta honsu ko mandenga ka e jote na sawnya leme bega wike ma lemu karagi baka ke ko ta na saudatu ala lemen kita kina hana kira lemu karagi baka kemrenga ati wo kana leme ke seruna mari tora kinyan kinga ti leme ke sabunga o na maranke toro ti leme ke sabunga e kama nan jote tikenye kemre Allah rendi tele jote tanantanga kega hewa saurado ti ai ti jote sunti akega kemre Allah rengi tana duwa nyara tiele Allah ga nampina kemre na hadisa igo no Allah rengi tana keko kenno koy ati yarun su hosire yaru benu ga sedun nyogo men kama kun su hosire
kenni quraisu nu nyaaruye kenni quraisu nu nyaaruye tina sababunya yo hinne ire munga wikina nu kana tangana mana iha qarengo ikina nuri yo hinne ire munga wa iha qarengo ikina nuri Allah renda ki hadisa ko ni kenno kwai nandi yarun so hosire yaru benu ga setu nyoga men kama kenni quraisu nu nyaaruye kenni quraisu nu nyaaruye yo hinne ire munga wa iha qarengo ro ikina nu kana wikina nu tangana kembere kebe ni yagun koni kendangi saudatu hawa zama'atu ara la arena nemanu kisengama ora ko ina ndi kenya hije ngati kembere kebe ni saudatu a akhiyunga rai kunwa hije quraini kulli hale kibare li sau itaron kama nanti saudatu radiyallahu anha nan tura kini Allah harenga nemanu kisenga kama birambe kendiga menga ko saudatu mare mukuri sirbanu wiro mena wati kana abdu bun zam'a agran yoyo wotna abdu bin zama kembere kibara ke amalungo kenda kutun ngoni mabasi ko ka amalungo kenda har honne ken kule na sejuran wutu na jori ngulandi ni ra mun bobo timani sabuni sauda duga kina Allah haringa tina sabunya abu talibi yatimelleme timman kai kesoro kenye mangai kesora yayi tina sabunya iwo ayme torno iwa ashabanun torno kembere timman kai soro serebe kinni ke akhiyaren yari amagge mai akota amagge mai akule ni ra mun bo na sujura insan kai yonkula ti purge hikenya kebe gana abdu bun zama kata kane Allah ruhunan sirawa kama arislamawo birambe agaro islamawo ni ko tanga lato aritawna miri ko taro sahabai wa masalana tiken sahaba dangan at tungime tiken qawere tikema ike mi du ime qawewari tihime ne ke ma yumara wutenga tikera kenya masiwa ike ma himbe an kawana yumara wutenga ikira donc kenya ya masiba ike ma tike mi me qawe wari ayi kuma ke masala sahaba yugura assalamu alayhi ti tonwa tike qawe nga jare ta honu su hosire ike aghyarin ya kenga kenan kawana ikira yumara wutenye me kenya ikira masiba ne ka imayatu in kai rawon ke mirenga Allah honan sirawa kamata islama wa agara ke golle benya anni miskir mosir hata su anyi do jiragini atige me qawe mai jege qawe nga koy anyi ken goni wati su bo kebe gani saudatu ya rawun kita mosir ke kota ga yana Allah harenga arani anya jagarun kore wara koy nan dille mukarage kenya nyama lemu karga nyama kin akoy nan dille mine ba ya Allah harenga rawun kita mosiri na sawunya da makanta ayin gutenya nan ga Madina Allah haren fati na saudatu tono Allah haren fata ala Abubakar tawo Abubakar kanare khalifaun sunya na saudatu tono Abubakar kaga fati Umaru yan tawo kembatede Umaru kanare khalifaun sunya na saudatu tono kemra Umaru kaga fati Usman tawo kembatene ken gare khalifaun sunya na saudatu tono kemra Usman kana fati Ali tawo kembatene Ali gare khalifaun sunya na saudatu tono Ali kana fati hale Al-Hasan kenda sinebane honuti sinebane rohonne kenda kenya khalifa woni kem palle Al-Hasan wa khalifa won saga Muawiya radiyallahu anhu den Muawiya kana re khalifa o ara wuce benya khalifa woni ara ken su komantenya na saudatu tono kemrenga tarogu munda ko nan ta fati Muawiya ta kenyari nan ta fati Muawiya ta kenyari kin akwai ni nan tara wungi ta mosiri kenna ngale saudatu we uri hale Madina aratuna ndike qirsagu Allah haren ka yarunga nga ma himenu ngani yar lemunga keta ati Allah haren da nemano kisenga ma ati ke wuro iya he wuro ndi anakahu Aisha ma ani ke wuron kahu Aisha ma radiyallahu anha kembira kya ko nan da shara ni kimo geme yaren na e wuron kahu itaine ma kimo geme na sabunya saudatu ayari wuron kahu Aisha ma ata Allah haren da ngani ti iken fati ayagon kenya lira kembira wa munna ma ni wuron kahu Aisha ma kembira saudatu aro Aisha kana ni galli mosiri Aisha kana ara saudatu tiga mosiri ati saudatu ti yarani aqalle mai kene sire asabaranteni wa har sire be qalle na kin ayi sabarni ay me tora mai kene sire wa har sire be tora ga yikene ayi sabar ti ma iken su saudatu juko keri ke juko be hare ti me gen su keri aqalen ta kene sire wa sire be qalle na kin awu sabarni kemirenga Aisha ra tiga mosiri tiga ni gabe kenna nga hale saudatu qalle ke danga hale ora koy nanti munune mbange Aisha hana munde kenya sabun tarkun kitabun yo sogni me keri mosiri honotini Khadijatu Fatihale
ti Allah rengara yare hanabe yare tikeni Aisha ka yare model be gani anya kemo war munine yani ara mundo na wundo sinotumi qarotai madina arotai madina ntare no yari hijran palle ka saudatu kemundi banarai kenyi irangume kemundi Aisha munine hale ka aroti saudatu ya Aisha kane kenya sabuni tarkun kitabuni wono kusa jopa saudatu nanti Khadijatu halle ala rengara yare hanabe yari ken saudatu bintu Zam'a radiyallahu anha kembega difference bega wari kempai kai afam mosire arna kenkini osuka humantenga kembega kebega na Aisha bisa birambe makanta nga nyime ugara hijra na niga Madina kembega kebega na Aisha tu ay mewa ko ni hadisa wori nanti kebega ni tawayenga wadi tawayebera humma yasribu tawaye kenda sahaba no umpo gawe kita kembega kenda Aisha tu khana kita ara uciya kenni birambe aga haso ati igunga da Madina ga yanka sirebe qabila be wat al-Hars ibn Khazraj o yanga ken qabila dongu ketabaye be hagra kete wati kana humal yasrib ken su haso halle wuce danga ale tikeri imenya nyaaro yo kamana sange be wati ni jili jolo na kangai anga ni lemna oni lemnu nganyana yo kacenye tunu solenga na kaceke tu yitenga keta ho tauna kama ho afe kunutai anga na nyontora na ranga nyontora hilakari wodi kenda jili jolo komi ken twindenga ni mowe Aisha ti kunyi kama na ken sange model anya iri minya nyaru ti kotai ima ko sagaririya tikitenga aranyi ike wongo sino kabi man ko sagaririya tikita tilli agari bane mandari tike kota na ike yonkula nyinte nka homante do tangi mbangi komi ye ken twindenga ni yaru ma mowe ni yonkula nden ka homero tangi mbangi ken no kusima mandi ke yonkula ngasa ni yonkula nyinte monsroni ara jigo imama ken umurumani ara ken jingana ya ku yanki ni ya ku disatai ken no kusui arire ya tikitenga ni jongo Allah haren kare ka gili digante ibutu ko manan kuti me mama hokira mege me kunara tuna de kabare wonyino ibutu ko manan kuti kembra adiga Allah haren kara kenda illan sari yaru wono no kunta onte wona du ken no kusui akusa ga diga ike kitelo kullan sari yaru hili kiteli ken no kusui kundi ke monsroni ata la ren ngani tikemira tan korempai an korempai arna barkero andi iri ana barkero ikun qari ankendi kemira keben urmani Allah hare Aisha ma abu kemira lansar ya ruku hili kunda Aisha monsuroni na monsuroni koy manyare mongo surono mobe kemira monsuroni nga time watibe iro Aisha ri nandange tay na lotay kombendi kina Allah hare ngo taunu yaru wondo yugo ngonu ngano ko yokamana dinan tirleya kema ya Aisha taunu kombendi sa kina Allah hare ngo taun tarengama kenno ko sui uta Allah harenda awati an korempai wara kina anna barkerare anda wa anna barkeru kundi angen kanara kembirenga ibu ati sereben way tawnuno kun kanara duwawnya Allah harenda nanta arna barkerare ara kembirenga kebega Aisha nya an kabarenga anya kemwari kebega ni Sa'd ibn Ubaday akota yigane soro kenkara kenda yigane wo soro komi nyaam walima kenda yigane soro naliti yigane serunyige nyaganya bo kebega ni nyaam ko ten detayenga o wana ki awatinga o wana ke hijran diga menga Madina ntare o wala la kenga kinye kenga kebega ni Aisha nyaga adetaye o ni rokendi ke kona hayna ko inanti anya ganya Madina ntare nyeri wa munune akempana munune nya Khadijatu Fatihale kembrenga Saudatu bintu Zam'a kellimundi ka kebega ni nyaga Saudatu nyaganya kenkane kembrenga na sawabunya akemundi na wundo sinotumi aranya make yawe kewa ko ne nandi sharia ndi na yare mundu na yama ke yawi basin tari agana ke yawi watu na ngitena nyaanya basin tageni na sawnya Aisha amundi na wonto sinotumi birambe awunga ken sinokabi Allah harello tay nemano kisenga kama kembrenga Allah gana dunye tay misan singabo ora la khan kahana gana ki awatinga wa detail ne dina ke na wala gabe kinari himbero ke ganta bana ka o lege khaleke signire o duwa nyana وتني اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة وارحمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وعدتنا الإجابة وارزقنا قبل الموت التوبة
وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء السعيدة.